Madirelo mangwe fa Gauteng le ka KwaZulu-Natal a simolotse dikgwebo morago ga go utswetswa le go senngwa ga marekelo mo bekeng e e fetileng. E tla re ka mosotona ya bojanala Mmamoloko Kuba Ngubane a ba kopana le beng ba dikgwebo jaaka puso e le ka go fitlhelela tsela e ka thusang dikgwebo tse di amegileng. Mabenkele le a go rekisa melemo a na sentswe gotlhelele. Fela kgotla ya dithoto tsa badirisi Aforika Borwa e re bareki ga ba tshwanela ke go etsaetsega. There is no need really to panic buy because, as we say, we do have a resilient supply chain which will make sure with all the challenges that we are currently dealing with, the supply will get to the people. Dikhuduego tse di neng di padimotse naga mo bekeng e e fetileng di dirile gore babeeletsi ba nne le letshogo la go dira dipeeletso mo nageng. Le fa go le jalo, mokgatlho yo o rotloetsang babeeletsi Lefapheng la Tlhabololo ya Ikonomi, Bojanala le Merero ya Tikologo ka KwaZulu-Natal e re go santse go na le babeeletsi ba ba santseng ba na le kgatlhego. Se se raya gore go tshwanetse go dira ka natla go tokafatsa maemo go ka itumedisa babeeletsi. Our assessment, and from those that we are engaging, I mean, I already have 2 clients, global clients, whom we were to finalize their investment in KwaZulu-Natal last week. I engaged with them this morning, and they've given an indication that they are keen to continue with KwaZulu-Natal. Kgabagare ditona mo mererong ya ikonomi di solofetse go dira pegelo tebang le mokgwa yo o tlo tsenngwang tirisong wa go ema nokeng madirelo a amegileng.